Örnekli temsilci, edip, edebiyat alimi, naşir, jurnalist, Reis Ağa Zülkarneyn'in tuğuna 70 yıl tuğu uğayından şunday işege jıyıldı. Afarin, rahmet kelibizge. Endi men şu işeni başlap ketir aldından Reis Ağa'nın bir paydada çıkmagan birinci kündelen başlap jiberi geldi. Mana 23 yaşlık Reis Zülkarneyn özünün gündeligin şiiri şekilde meneklaytırıp başlaydı. Min kichkina mag'ay Zengər birlikli şilegin bilen urmanga eviga yerib jilekke baraydı. Evi irengen şu, kiz hem ustaziya. Min tavalmas jileklerinde göre ol. Lakin bizning kilişi var. Her kim üç şilegin yüzü tutura. Hem minne tırışa, ehli de tırışa. Ömrüm minin şilek. Kurgen, içken halle, tanışlar, düşmanlar, ne kadar yüz. Jiyatırgan jilekler köp. Her kim öz jilegin özü tutura. Pişken, sutlu jilekler bit tatlı, tik top sinalardı. Hem men tırışam. 19 Ağustos 74-yıl. Hayırlı kış, hürmetli kan kardeşler, kalemdeşler. Biz bugün bir körnekli vakıgada katnaşabızdır deb o'ylayman. Bu çinan da şulay. Dostumuzni esga olamiz Reis Zülkarneynni. Reis Zülkarneyn keng qirli shaxs edi. Durs aytdim, u adabiyot bo'limida, adabiy tanqidchida. Bizning İdil jurnalining negizgi soluvchilaridan birisi ham o'zinchalikli shoir edi. Onun bilan birinchi uchrashuv menimda ko'z oldimda turadi. 79-yilda universitetga o'qirga kirgach abituriyent deb atalib endi biz Qizil pozitsiya o'ramidagi 4-universitetning 4-to'g'ay tarafına men o'rnashdim. Ham buni Reis Zülkarneyn ishlab qolgan ekan, Reis u to'g'ay tarafga o'rnashmadi. Reis Zülkarneynning bir tuğan inesi bizning büyük zo'r qo'li shoir Rebes hazır. O elbette avlarına ulaşkan, o vakitler Dürbushka'da yaşaydı Bayım Reis. Hayır. Şunda Reis bilen biz birbirimizi bileydik indi, yaşayın istatıyı. Bağlar Reis'inde mektepte okuğanda, onun şiirlerde çalaydı, benim şiirlerde. Şundan elbette şıraşası kilip. Tabibi hem Feyiz Zülkarneyn elbette gençler icatı bilen, üzenginisi de icat bilen şiirlengesinde bu büyük kızıksınaydı. Hem kilip baralar, nişiktir biz haberleştik, endi o vakitte telefonlar yok, ikisi telefonlar. Onda zor tupollar ise, hazır nişiktir yapılan yok. Ana Robert Ahmetcan şiirine de evrildirdi. O topol, bu şimdi Paks bilen yazılardı. O topol yeşil generatordu. Şundan da kaynağı oturan topollar, şu Aliye'den işev Kileler, Reis, men tanıdım indi, fakat boyunca Reis Zülkarneyn amanın hatını ilke, dersin aytganlar işemine turib, dürte bildiler. Lakin dürtünçisi Leysenmine o eli bu vakitte dünyaya görünmeydi, lakin indi sizileydi. Mene şundan sonra biz tuğay taraka kire oturup, bir kızak siyaşı oturduk, Leysen'den ayırt getirdi. Hemen şok kattım. Reis hikayette ise az sözler oldu, o kapına oturdu. Biz şimdi kızıp bahsleştik. Hem ben gajeplendim, sıklandım. Çünkü oğulda andı edebiyatını yaxşı bilgen, dünya edebiyatını bulsun oldu, Tatar edebiyatı tarihine. Hem şiirinin bütün nişkeliklerine kadar düşüngen kişinin birinci takır görüyorum idi. Hem bu çarşığı, bizim birinci çarşığımız büyük bereketli oldu. Biz okurga kirdik. Başta bir günde de yaşadık. Reis Zülkarneyn, Lazımur Murat, Levi Biron. Hem Reis ağabey, biz tamam işlettir, o şaptı ilken olsa bir geç görüneydi. Ağabey deyip de indeşmeyemizdi. Reis'in ağabey deyip biz Feyiz de Feyiz. Şundan sonra İdil jurnalı çığa başladılar. O Meskev'den okuydu o vakitte yuvarı edebi kurslarda. O bir yıl, 2 yıllık edebi kurslarında o bir yılını tamamlağaç, ikinci yılda indi barmadı Meskev'e İdil jurnalına girdi.
Bu 89 yıl 1989. Hem biz birge işley başladık. Anda ol aralaşılar, şulay bäkesleşirler. Lakin biz bäkesleşsek de köpü bäkesleşsek de detinceler biz bir fikirdeydik. Allah'a şükür. Hem İdil jurnalının tirajı şunday 100 binden artık kütüğünde de bizim o tünler boyu bäkesleşip, tünler boyu niyet planlar kırıp, niyetlerli şu okuşunun işik jeli bitirge. Neydi bizim bu vakitte biterletiği küterleşişleri bir köp eserler dünyaya çıkmagan, tıyılgan bolgan, alarını dünyaya çıkarı, garip şeriflerine yazılan salarını kirillisa, küsürlü meselelerinde indi, iliştiri meseleleri bir köp olaydı. Hem o baş redaktör olarak, ikinci baş redaktör oldular İmzeli Veliyev'den sonra. Feyz. O elbette onun cilkesine yetiştiğimdir. Şu jurnalını çıkarıp baruğanın siyasetini tutup, Akıllılar Klubu degen Yavuşlaka şu ayet barıydı bizde. Rafael Kekimler, Marat Galiyevlar. Akıl kazanı. Bir küp hazır sınırak siyasette kılıçını atkan kişilerin varsa da bizde buldu, katlaştılar. Hem jurnal elbette bir kızıklı çıkaydı benim karşımca. Anlasın indi duruldurusun aytkende değil. İntelektüel yakarak yol aldı. Tüm katlar, kuşular alarını bütünerek eserler talep etti. Lakin bizde türlü kişiler işledi, türlü kızıklı kişiler, Nebire Kıymaddinova, Uzegnen Nıştatıra bizi vermekte. Hem İdil bir küp yazıcılarga yol açtı diye bilmiyorum. Aların sana gitsen de, Redi Serdi yanında otura, Zahid Mahmudi, Habir İbrahim, aların kaybırları anlasın, İdil'de işlep aldılar. O özü bir desin etkende Dilyada buldu. Hem hazır bizim edebiyatta jigilip tartuşu kişiler bilen şu Feyz'in uyasından çıkan şahıslar. Ol yüzünden sen kızanış, Allah-u Teala'na bir azgımır bilgenin doğru çıktı, o avaresine felak oldu. Lakin anın yaptığı işleri bizden kümülde, anı ürgeyen, anı bilen uğraşkan kişiler kümülünde o her vakit saplana, hem aşağında birer nerse işlesen, uylap koyasın, feyiz nerse yeteliyken değil. Bu benim kümüldegine andı uyburu olmayı, bütün jigitlerine benim geçseçler de şuna yeteler. Demek, o feyizliklerine degen bizden kürünükler şaharimiz, edebiyatının fidakarı, Tatar edebiyatının fidakar zatı o yukarına yaşamayan, anın işe devam ede, avvalırsa Tatar halkı isen bulanda devam edecekte. Rahmet, gelgeniz için. Benim de hazır Vakıfıtasız Yazıcılar Birliği'nin reisi olarak biz Ceykine Tatar şehirlerde ekspedisiya ötkərgən edik. Mine bu can ise o onayından da indi Başkırstan'da yerdik. Orenburg ülkesinde onda halk bilen çıraştık, şehirler söyledik. Habir İbrahim'ini jırlatıp, çünkü artist alıp var ben bizim vaxtları akşabı cemili. Habir İbrahim bu şahitler jırlı şahir yazıcı var. O bugün de jırladım. Hazır biz şu ekspedisiyanın inisiatoru bizim Çalada yaşayışı şahirimiz Rakit Allah verdi. Elleri işin rakitini Rıkayır, Rekit Ev Başkırstan'ın Aktanış Başkırstan ayakları isim meselesinde her vakit oldu. Rakit Cevdet oluyor. Abdülmen Efendim familisi Allah verdi tekellüsü olaydı. Şu Allah verdi gene oldan biz anda bulduk. Rahmet. Liliye Dimazova, benim valiz kızı. Şu yaptan o Orenburg bilen Başkırstan şiirindeki. Rahmet sizge, gelecekte de birge işler gelsin. Mine birinci Korluğaçlar degen kitap benim kulda. 69 yılına, 68 yılına çıkan. Bunda 12 şairnin grup şiirleri, şerp şiirleri basılgan. Şu 12 şairinin arasından 3 halk şairi
3 Tugay Bülegi laureatı çıkan. Birisi Anar Razil Valiyev, Renat Haris, Zülfer. Hem başkalarının şiirlerine bir heybet çıkıp kalganlardan değil. Lakin vakit soylu cemaat şul kadar mene hazır alıp karağa gerek. Birinci kardeşlerimin ikinci kitabı da çıktı. Birinci kitabı çıktı. Ekrinde bir neşik soylana bara. Soylu vakit. Hem karalı, kütere. Hem bana ikinci kitap Feyiz Zülkarneyn'in birinci kitabı, Yaş Tenkitçinin birinci kitabı degen rubriku bilen çıqqan o. Kişim asılın kim diye atala. Mene bundağı iki kişi naqşusunda da sözge kire, sözge alına. Feyiz Zülkarneyn bunda 20'ler kişi şair durumda fikir etti. Hem gacayip fikir etti. Onun ziyalılığı, o ziyalı nesilde, tenkitinde de şağıla. Simhat abi turunda da bunda fikir var. Gamil Abzal turunda da fikir var, Allah şairler olar. Onlarını da tenkitli, lakin onun tenkiti sügu tugil, kimse tugil, onun fikri o beyebilirmi şartlatıp durup. Öz sözünü eyten. Hem o öz sözünü eytkende bir itaatli bula. Mesela, Haras Ayubov turunda da tenkit ete olqanı, köklerge yıkmaktaydı degan zikirli. Hem onun tenkiti urunlu. Mine şuşa ziyalı tenkit eğer de suguga kurulgan bolsa tenkit, edebiyatga ziyan işli. Eğer de tenkit ol yaxşılık tilev bilen tenkitlense, eser tenkitlense, ol edebiyatını alga, üstüri alga ite. Yaşlattık gün sayın giler. Türkiye Zeydullah işke habitasyonlar giler. Çünkü günü boyu yazıp çıkar. İcat bana anışlı vakta maksatçam koyular. Nasıl abi gel telefonda oturar, gel telefonda nereden tecrübele, kim bana söyleşken bilgen yok. Şundan sonra bir aydan Feyiz abi tulak gelip geldi. Kim anda Ozlakay bilen söyleşip bittim, ilinin okşasını bitirgendi. Nasir abinin doğalı yıllar, zatlı, şart, otaklı doğalı yıllarının hatta Mingar'ın Feyiz abi yana tavşırdı. Bana da rahat değil, bir iki tönüm koyuyorsun, yazıreklerine bu sultan koyuyor diye cümleler şundan da cümlegen evli. Kısılık olmayın, relatör kolu gerekmeydi. Hem Feyiz abinin bana finans yağından relimimi şunda oladım, o doğalı yıllardan şu üzügü için tiyişli kalem fakım şu telefonla tuzlaran okşasından tutup kaldı. Nasir abi, rahimit, siyah söz. Feyiz Zülkarneyn sağındıran elbette. Men Finlandiya tatarlar bilan uchrashuv vaqtida Ufam Mendujin aytgan edi meni tanishtirganda. Mana o'zining tug'an yog'ida tunga qadar Shotirtog' bor. Shuni Tianshan tog'lari buyukligini ko'tarib yozgan shu bo'ladi, tanishtirdi. Ham men ishdan o'ylab qo'ydim, chimlab qo'ydim. Shotirtog'ni o'ng yoqdan da tushirib qarayman, sol yoqdan da zo'rlig'ini ko'rsatib bo'lmaydi. Mana meni birinchi marta Zülkarneyn, Feyiz Zülkarneyn anlatib berdi. Üstüne mingach, bilasizmi, benim o'g'il ko'rinayotgan itanamaydi. Sen 40 kilometr yiroqlikda o'g'lim qo'yib ko'rasan. Shundan iqtidor bilan qaradi. Mana bizning qopqat o'rnidan ko'tarilgan tog' bor anda, shu ko'rinadi. Chinab da qaradi. Şu 35-40 kilometre yakta o ko'rinaydi. Men shunda Shotirtog'ning buyukligini shoqlatdim. Ama bütün tereyaqdagi 30-40 kilometre yerlar ko'rinayotgan üstüne. Onday tog' bitan yo'q. Mana shu tog'ga minarga to'g'ri keldi. Meni Feyizlarga qo'noqqa borib, ular o'yinda turarlar, bek motorov. Shinab da qopqa turgan
biik tau көтерілі. Мен анда бірікті түштім, бік тез мініп шығарым деген, ол міне башлағаш, тау өзіңіз білесіз, бек ауыр. Ол өзінің туған яғыны Азнақайны санайды. Шенке бабалары Азнақай яғында болған. Большевиклар республика, Башқұртстан республикасы шегін сызғанда, ақ бойлап сызғанларды, бияқтағы жерлері, шешелік жерлері Башқұртстан яғында қалған, бияқтағы олардың шуан көре яңа сүйіндік, яңа тымытық деген яңа ұрсай шындай ауылар барлыққа келген ол яқта. Олардың яңа Сасықкөл деген ауылы, ол өзен мәшһүр гүл Азнақайнықы деп санады, һәм Азнақайда бірінші ішінде башлап жіберген ол. Біз бірінші курста шақта фольклор экспедициясында Боқалы районында болған едік. Бір уақыт олайды мен мектепте оқиды деп концерттерімізді қарадық деп. Біз Фәннұр Сафинлар, Найысғанберлер жиылып концерт қояды күнде. Ашарға ақша керек, өзіміз билет сатамыз, шундан соң ешбір концерт болайын. Мен фокусник рөліндеймін. Сен қатырда қалғың деп фокусник olarak деп Фәйіз айтты. Біз кәшпілер барып қарадық сіздің концертіне. Олар бәләкей болғаннан кейін ол уақытта ешкім. Мына шындай тарихи мейленіш біздің анымда. Фәйіз бек собыр халық, шын мағынасында зиялы кіші еді. Ол бек қызып кеткен шағаны бірден хатırlayayım. Bir мәртебе қызып алды. Шул редактор вақытында Никәші Ләйіс білән Кайл Зайолла материалын тапшырмышы қаман номерға нәрселер бәйрәм етіп егенлер. Мен сіздің премиягызды кесем деді ол. Һәм шынлап та кесті де премиялар. Бұлар бек отырап кесмәс деп егенлер. Ләкин ол тез тыныштана тұрған кіші қызып кетсе де ол сирек бола тұрған қыз ойын. Ол оларның гонорарын журнал шыққанда арттырып жазып, теге кескен премияны компьютерге өткен еді. Бара-бар. Олай не қалмайды бізде. Кішкене ренжітмейді дейді. Фәйізді мен ол мұғалим болып кетеріне ойлаған едім. Тарихны білен бір қызықсыналар еді. Бір уақыт ол мені көрсетті өзінің сөздік жасаған. Мына бұл орыс сөздері, спутник деген сөздерден башлап, бүтінісін татаршаға айландырып шыққан, татар сөзін топқан шоларға. Әйті бұл өз дәулеті болған, тілі үсе барған халыққа барыр елбетті, білмеймін бұл кіріп кетер мекен деп шет білдіргенім. Һәм оланы ел дәуам етіп, соңғы күніне ол сөздің үстінде шайды. Мына келешекте шығарам деп. Шағир боларақ, мен аны шиғырларын көрсеткенін қадірлеймін. Тәнқидші боларақ, меңа да қарата жазды сөз пейғамбары деген әсеріне шыққан еді мақаласы. Ғажап мына Батулла айтты, кішіні жоратып, әсерін жаза біледі. Мен аны шул соңғы командировкасы алдынан, итер алдынан коридорда көріп, сөйештік. Мен бірнеше күннен қайтам дейді. Шул қайтасы күнлерде келіп, бір сөйеші отырға да келген еді. Ләкин ол қайта жете алмады, өзіңіз білесіз. Һәм ол берілген орны 70 километр, 79. 74. Шуны күн қарап өтедір еді. Қайта жеткенде Қазанда әдетте біздің асфальттар биік болады. Шол биіктен түсіп машиналар тәгәрі бетінде. Шетелдерде андай биік асфальт жоқ, бір қойында. Салқын бұранды Финляндияда гіл жер үстінен бар асфальт. Іші олайдыр мен. Бұл мақсус бізде кішілерді қыру үшін кішіне мекенінде тәулеп қойып. Асфальттар биік ішіне. Ол түсті, мына Фәйіз бәрілген жерде. Биік түгіл асфальт. Асқа түсіп кетіп баласы болған, еғылса. Ләкин шофері бек
Seyir жігіт идем, yani şikayet paraylarıyım olacak. O bargan vakitte öyle yine yol bırılıp süzgen koşup neysedir başım vurup barayarda kişiye karı. Men şoförün rolde bırılığın gümmen yaratmıyor. O olga karab seyirşip barsa da kanı biz anlıyoruz, işteriz bitin. Ne şimdi bir seyir jigit idi. Bırılıp karı, artka bırılıp karıgan mümkün. Neydi hal? Mana şu jigitinin rolünü tutabilme var aslında. Ama şolay oldu dep oylayman. Çünkü anda asqa düşüp kutulurga mümkünlük bolgan. Men praf, men dürüst dep barap bolmay kayır vakit. Özünü saklar için o уступкага yoktu orası ki уступкага da var ki şoför çıkan ekan degende mağanası şoför karşına barıp kırdı. Ana şimdi hem şoförü söyledim ya o alda bargan bolgan. Şoför kırıyında anda birinin de bereli yok bu. No şu berileri alınan men ordım dep yatkanım artı oturuşka. Ona kilip bereli bu ya. Ana şimdi ökünüşlü ölüm oldu. Bu Tatar edebi şimdi bek zor yo'qoldi oldu elbette. O yozmagan şaraplarda qo'yada olsa yetakchi bo'lgan bo'lar edi. Onun bütün yağı kelgan edi. Mana uni har vaqt sog'inib esga olamiz yo'qsin. Ko'pdir shularga bilan turganda lekin bunday kishilar ko'p. Ökünüşü ölüm. Sağolunuz. Rahmet. Ağaç damarları hakkında şunlandıra girenlik Xatir damarları hakkında Ol uylarının ışına шығып bulmayı Giren Akıl kamaştırgıç diren mum uyana hem kıyıla
Кояш тамырлары буйлап мәңгілік мұң. Тургай жыры, минем ялан башка. Мин баш иген авыр кабір ташка, таш ышыгына сыйынган нәни уяга. Һәм мин уйлыйм, иң тирән тамырлар кабір ташларында. Алар мәңгелеккә китеп тоташкан. Алар мәңгелеккә китеп тоташкан. Жан үртәгеш тынычлап, күндә кабатлана. Әллә йокысыннан айный алмый ыйыганмы бу дөнья? Түні үтсә, айы калган омтылып, уфыгында. Ай, синең дә йөзең тыныч. Бушлыкта ук булгангамы үзең күңел бушлыгыннан курку хисен белмисең шул. Әйдә, шаярыпмы, яттырт әле асны, күкне, өсне, зәңгәр бер яктылык белән. Сиңа эш булыр иде, бер үзгәреш булыр иде, якинәт төш сикереп җиргә. Дөнья сискәнер иде, бер үзгәреш булыр иде, бер. Бу хисләр ташкыны бәргәләнә шулай. Юл алып бер кузгалганча. Мин үзем артык сүлпән бугай. Дөнья түгел. Юкка битәрлимендер аны, ләкин башкача була алмыйм. Миңа мизгел кирәк, бар дөньяны яктыртырга мизгел кирәк. Тик көл калды. Калды әрнү, дөрләгән дәрт сөюләрдән, соңгы өмет җылысын да җил алды. Җилектирде иреннәрем кыштырдатып, кайгы пышылдадым. Көл каплаган бәгырне, көл каплаган күмгән күмерне, соңгы кузны. Ах, ул соңгы куз. Саф бер җил кирәк сак искән. Кайнар тын сулыш, тыныш, таныш иреннәрнең тетрәп кагылуы һәм исән кабаттан шул сөю. Ләкин истәлекләр риза түгел. Авыр уйларым тала. Әрнүләргә күнеп, күңелемә текәлгән көнем көтәм әле. Исми калмас билгесез хис, өр яңа өмет. Жан кубалды. Ашкынуым булды шын. Мында шул дулкын төбе, тынлык, ышык. Тынды вакыт агышы, тынды сулыш, тынды кан. Тик жан гына сулык. Күп кыйналдың, тетрәндең сай суда. Ял итеп ал, сиңа шундый җай туды. Ике дулкын арасы бу, нинди тын. Ике офык арасы бу, нинди төн. Төн читендә
ажаган күбекләнә. Мин бөтенләй моңа күнекмәгән. Каты куллы язмышым дулкыннары уңлы-суңлы кыйнады да кыйнады. Инде тынлык юк. Бу шыхбә бишеге төш шикелле төшә әнә ишелеп. Изәсе дә килә онытылып юкса. Ни тотасың? Йөрәгемне ни кыса? Тик торганнан жик алып йөрәгемә, ни икән ул, мин көтәм жүләргемә. Нинди озак кичәге көннең кичеп киткәненә, нинди ерак киләсе көннең килеп җитәренә. Шундый чак бу. Төн гомер җитмәс озын, бу вакыт укканы юк. Төбе сыма. Кыя булам дидем, рухым кыя кебек нык ышанычлы булса. Диңгез булам дидем, фикрем диңгез кебек олы тирән булса. Ширәм булам дидем, җәрәхәтне каплап кичерүчән, киң күңелле булсам. Нинди кеше булыр идем. Ләкин тәүдә кеше булырга кирәк әле. Фәйіз турында истәлекләр күп. Чөнки Фәйіз белән яшьлекнең иң матур еллары узды. Университетта укуның 5 елы узды. Лекцияләргә дә ул ничектер тиешле вакытта без ана ярдәм сорый идек. Менә бигрәк тә философия, анда башка фәннәр, диалектик материализм вакытта бар иде, исмат бар. Шушы вакытта инде я безне филорок карайды, я Фәйіз карайды. Филорок низамыбызда. Оннан безнең группа көчле иде, һәм бик тырышлар иде. Сәләтләр бар иде, һәм тырышлар бар иде. Һәм менә бөтенебез бер дәрәҗәдә бардык без. Менә монда Фәйизнең роле бар иде. Менә без группада өлкәнрәк булган стилет сәбәпле, мен инде 7 ел мәктәптә эшләп килгән кеше, Фәйиз шулай тормыш мәктәбе үткән кеше, һәм безнең тагын бер армиядә булган 2 җегет бар иде. Менә без шулай группаны тотып торып дигәндәй. Менә мен инде Фәйизнең редакциядә эшләгән елларында хәтерлим. Редакциядә ул татар поэзиясе антологиясын чыгаруда катнашты. Алар Галимҗан белән бер бүлмәдә бергә утырдылар. Ул бүлмәдә Фәүзия Бәйрәм була утыра иде. Һәм тагын бер яһүд хатыны утыра иде. Менә алар теге шушындый берлесенә туры килгән кешеләр иде. Һәм менә мин алар белән аралашып яшәдем, чөнки минем эшли торган институт, тел әдәбият сәнгать институты шушы 2 урам аркылы гына нидә Волочевский урамында гына шулай торып аралашып яшәдек. Һәм менә Фәйизнең һәр вакыт аңа теге ниндидер тормышында нык кына авырлыклар күрергә туры килде. Менә өйләнде 4нче курста, торырга урын юк, Казанда таныш кешеләр юк, абзыйлар, абагалар юк. Менә шулай итеп, алар әллә ничә квартирага күчеп йөрергә мәҗбүр булдылар. Бер күчеп ул бер янга диттең бит. Менә мин аларның Татарстан урамындагы яшәгәннәрендә хәтерлим. Аннары менә бу Бауман урамы белән Мөхтәҗәлил урамындагы йортта теге подвалда яшәгәннәрен хәтерлим. Аннары инде башка җирдә яшәделәр, алар Гагарин урамы тирәсендә яшәделәр. Аннары соңыннан Әхмәт Газилдән калган бүлмәгә язучылар союзында урнаштырдылар. Менә шулай итеп шактый нужалар күреп, алар балаларын үстерделәр. Әмма аларның мәхәббәтләре бик көчле иде. 4нче курста башлаган шул мәхәббәт, аны Фәйизнең хатларын нидә чыгардылар. Менә анда шул хәтле көчле теге хисләр, ялкын иде, шаккатырлык менә безнең үзалында булган мәхәббәт. Һәм менә алардан менә шундый шушы мәхәббәттән 2 менә дигән кыз алар тәрбияләп үстерделәр. Һәм аларның бер кызы минем улымнан бер гимназиядә укыды.
Фейс турында шуға көп матур деп сіздерге бола. Менә әлі мен кеше Марсинованың кешесінде отырғанда, ертеге Фейздің кешесіне баруға керек деп ойладым да, һәм шундай башымда шундай фикер туды. Әгәр мәктәбем исән булган булса, 70 яшында менә шундай итеп зур залларда отырган булыр иде. Һәм инде ул яки бик теге алдынгы тәнкыйтьчебез булыр иде, ләкин бүген инде тәнкыйтьче булмаста чөнки бүген ул кешеләр безнең инде русар кеше бетте. Яки ул бик әйбәт шагыйрь булыр иде. Ләкин һәр хәлдә кем генә булса да ул зур шәхес булыр иде. Фейз белән эшләгән чорда Идел кайнап торды. Чынлап та тиражларыбыз зур иде инде. Анасын коллективта да безнең берсенә-берсе талантрак, берсенә-берсе баш бирмәс егетләр эшләде. Бай вакытта ул бу малайлар белән нишләргә инде дип кирәк иде. Чөнки малайлар шуп, шайрат талалар. Менә әгәр шушы еллар үткәннән соң бүген исән булып, ул шушы егетләрне күрсә шап батыр иде. Ябык кына бер кайрыбыз менә бүген нык басып йөри торган җирдә, док-док басып йөри торган безнең Ылпат шагыйрыбыз, прозаик, һәм инде ул безнең депутатыбыз да булды. Ул моңа бик сөенер иде, әлбәттә. Менә Фейз эшләгән елларда без бит журналга чыгармадык. Сез өлкәннәр хәтерләйсездер. Ул вакытта бәләкәй генә, юка гына дини китапчыкларга чыгардык. Анарсын дару үләннәр турында безнең бик материал китапчыкларыбыз чыкты. Һәм алар Идел Яшьләр дигән исем астына чыккан адамның сезгә билгеле бит инде. Һәм ул китаплар әле алга таба да дәвам итәчәкләр иде. Алар тематикаларга билгеле иде. Ләкин инде аларны тагын дөньяга бастырып чыгару мөмкин булмады. Фейздән соң дип әйтәсем килә. Фейз белән безнең мөнәсәбәтләр ничек дигәндә, менә хатын-кызга иратлар төрлечә карый бит инде. Байлар принципберәк карый. Байлар инде бу нәрсә дигән кебегрәк карый. Икенче кызым дөньяга килеп, аның белән идә утыра башлагачтан, Фейз беренче Фейз янына бер керә. Әйдә, аны чыгарып тормый инде, килеп тормасын. Biz аның урынына менә шулай фәлән егет бар, шуны дигән, Фейз бер генә җирдә әйткән. Мин нәбирәне сезне 10 егетегезгә алыштырдым дигән. Ана инде ул безнең идә ул вакытта телефон да бар иде, шалтыратып торды. Син чыгасыңмы син инде, чыга алмыйсыңмы син дип. Тукта инде, кызым бәләкәй дидем. Без ул вакытта менә бу бинадан ераклыгы түгел, мәктәптә кыргына торган идек. Һәм бер көн ул безнең өйгә килеп керде. Мин инде кичләр шаккаттым. Әйдә инде чык инде ди. Менә син генә кузгатасы темалар бар ди. Ул вакытта бик инде күзегез беләсез халык нидә темаларга ярып ятканын. Хатлар да күп килә ди. Хатлар килгәндер, килә дә иде. Чөнки телефон заманы түгел, интернет заманы түгел. Шугында әйдә инде дигәч, мин инде әлбәттә профессионал язучы булырмын, идәгенә утырып эшләрмен, бүтән редакциядә тәсенә герман дигән идем, чыгырга туры килде. Аның там бер керткән яңалыгы ул баллар системасы. Менә базаны хәтерлидер. Кем күпме яза, кем ниндирәк әйберләр яза, ниндирәк темаларны кузгата, ул шуларга истәп балл системасы белән истәп акча бирә торган иде. Һәм шуның җыелыштан нәтиҗәсен ясый. Бер тапкыр без Владимир белән иң зур баллар җыелышы булып чыкты. Дөрес әйтәләр, ул акча мәсьәләсендә, гонорар мәсьәләсендә бик гадел булды. Һәм шул ягы да булгандыр инде. Ул вакытта бит министрлыкта бер-ике генә кеше эшләде. Гонорарлар мул булды. Анда инде кызганып тормады инде ул. Аннары ул үз тирәсенә шактый гына сәясәтчеләрне, галимнәрне, җырчыларны, артистларны җыйды. Һәм аның бүлмәсендә бер вакытта да шәй кайнамчы тормады. Мин шул вакытларда кереп инде әзрәк булышып йөреп торган идем. Һәм аның сугыт кышында бик затлы ризыклар булыр иде. Анда төрле анда каплаган фазлар да, фазылык да, төрле тәмәткечләр дә. Һәм шушы тәмәткечләрне шул бәләкәй нәрсәләр бар инде, шул өстәлендә тизеп куеп, ул сыйларга ярата торган иде. Бигрәк тә менә Туфан Миннули кисә, аның бик кәйфи күтәрелә торган иде. Туфан абый бит шар-шар сөйли ул. Фейзин тыңлап кына утыра, һәм ул гомумән тыңларга ярата иде бит инде. Ул бер вакытта да сине бүлдереп, алай түгел дип әйтмиде, ләкин бәхәсләшкәннән соң үзенең кистереп үзенең сүзен әйтә торган иде.
Анары Фейзні ярата тұрған біздің редакцияда бір жанұясы Барсик деген мәшіміз болды. Ол Барсик бик хайлакар еді ол. Ол әкеріне тәрбиеле ашып Фейзні бөлмесіне кірейді де, не кіре десең де, тіңде Фейз мұнара термейбілер біліп шығара. Яки паспорты кесіп бере, яки анарға пазылық кесіп бере. Әм ол шығып, шуны ялап, коридорда ağzını yalab oturganda biz o'ylaylik, aha, Feyz'de sığlanıp çıkan ekan bu deyip. Tarix tuyg'usuna ega bo'lish kerak. Bugun masayib, o'qirayib, o'zim dahiga sanab yuruvchilar menga qolsa, naq mana shu tuyg'udan mahrumlardirsiman. Hozirgi tinish turmushining qiyin qishlari orasida dahiylik yovlov yengildir-de. Ammo tarix oldinda, kelir bu nar oldinda, ular bitsini tarixdagi o'tgan shaxslar bilan chag'ishtirib qara. Hech shaksiz shulay aytar. Ya, kim utar? Menga qolsa, mana bu büyük sözler Feyz'in o'zine de bek turib keladi. Feyz tarix oldinda o'tgan shaxs. Onun umri bek qisqa, ijodi bek kichkina, lekin shundan da biz oltin burtiklarini topib, onu zo'raytib bugun esga olamiz. Yozuvchilar birligine bek zo'r rahmat. Chunki bir kimga da sir tugul bizning bek ko'p qalam ahillarimiz esga olinmishi yozuvchilarda shaqti bek ko'p. Hem bunda bugün ihtibar etgensizdir. Mene hoşlaşu merasimlerinde aytalar indi. Biz seni мәңгі unutmabız. Biz seni zorlab esga alırız. 50 narsalar vaqt aytalar. Lekin unutular. Jerga kirib yotdimi onun jasadi unutulib ketar. Biz onu kunda o'ylab tura olmaymiz, kunda sog'inib olmaymiz. Ammo Feyz sog'indira turgan shaxs. Bugün her kişinin ağzından, benim ağzından çıkar gibi idi. O sağındıra turgan şahıs idi, şundan. Bunda isterlikler deyip, ben de Feyz bilen ut kurşu deyip aytalam, çünkü onun avulları bizden yurakkana tugulmayan, bizge bakalı 8 güne şakırım tuyruğuldan barganda. 50 narsalar söylüyorlar. Biz ilkevle birge işledik, onun Patvaldağı mine Necip iske algan fatirlarında da bir kut mertebeler bulara turu kildi, onысы mühim tugul. Indi mana şu sağını sözü bik yaşlanırağaş, onu sağınışı gailesi, hatına erke Kızıl Leysen bilen Leyla, onu künde sağınalar. Hem men bugün başkara şakşır, men anı birinci mertebesizden huzurga jüret eten başkarıga, o jırda nakmaya sağınam kün sayın deyen söz var. Bu söz onun gailesine hem bizge de mina tomoşaçılarga da bizge de turib keladi. Chunki har birimiz bizning kun sayin bo'lmasa da Feyzni sog'inib esga olamiz. Qora o'rmon.
Karşılıma yürüyüp çıktılar kuş direk bayılınarı. Baylar dağına yürüsem de sizi deyler doğulmadı. Altın bir şey giygensiz kuş direk bayanınara. Altın bir şey giygensiz kuş direk bayanınara. Unutkan şakalarını tüket, sağlanan şanım var. Sizden yanıma fayda bilen kuş direk bayanlara. Sizden yanıma fayda bilen kuş direk bayanlara. Sizden yanıma fayda bilen kuş direk bayanlara. Kuş direk bayanlara. Muhammed Mehdiyev, Vahid Kakov, filosofiyelina xotibingni ulup ikisilerini başsak, Tulay tarafta bizni kanaylı ikisiler tutaydı. Men özüm birinci mertebe onun ağzından kulak işitmegen, göz görmegen yazışlarını, şairlerini işitip bildim. Onlardan baytak, alanın baytak kitaplarını alıp okudum. Kitaphane'den izleyip okuyan şaklar da buldu, Civit'ten alıp okuyan şaklar da buldu. Ne şöyle feyiz bizge savak verdi. Edebiyat savakları. Benim anım bilen her vakıtta da yollar kesişti Allah'a aşklar. O benim birinci kitabının muharriri oldu kitap meşretinde. Benim turunda matbuatta en birinci makale yazgan kişi Feyizli Könay oldu. O şöyle bana konaklar koydu. Kıskası icatqa şu big zor yığım yasagan şahıs. İntellektual. Anın bugünkü kişide Masıl Galifet'e başladı. O big zor şişleyen kişi eli bizning leksika fənində. O İdil jurnalında dostlar bizning revolütsiyasının unutturulgan sözlerini bastıra başladı. Sansayı. Eğer biz bugün ekonomik, iktisat desek, politikanı siyaset desek, revolüsyonu inkılap desek, düntevedir desek diyorlarını, efendi desek, bu sözlerin başında İdil jurnalı koytardı bizim Türkiye. Hem anın başında bu işleri başkalışı kişi Feyzül Könay buldu. O bizden televizyonu boyutuda big zor işler başladı. Anın yoltu bizden için o kutuş kısmı tetreni oldu. O big zor yoltu oldu bizim için.
Kişinin ismine gadette. Tanışkan çakta ihtibar verdi. İsmin Matur diye git kız bilen birinci tapır uçuruşkaç. A kızga bu, sim Matur, mina bir kişisin diye biştile. Ham ol yalgış mı? Bizge bit kişinin ismi hem ismi bir bütün, ayrılgısız gibi. Özün yaxşı kişisin, ismin naşarına. Yeyse, ismin Matur, özün kıtsış oldu ve etkenne kimden işitkeni var? İsmine göre ismi demek. Ol şul rəvişdə alar arasında qadği bir bağlanış, dəngellik yaşanır rastlayır. Şuşunu uylab qına ülgürmeyim, kimdir kinet uylarımның şablonundan tartıb alğan tüslü bular. Hər vaqt hər nərsəgə külümsirəb qaraytırğan qədəti ayıq aqıl bu. Ana şul tizginə ışandıra alırmın demeydi. Uylab qarayanəsi, nidi dəngellik, nidi birdəmlik deyin oltağın. Hiç bulmasa ne öz ismini aqarır? Nərsə turundağına siliyə alır iken olsun. Boş şık şıpxane tizgine kırığa taşlap olmayken şol ol. Benim ismim Garapça. Üz digenin itüşü, tilegenine erişişi digenin anlata. İsmimnin məğnəsini eske düşürüge eriksizden uylap koyam. Bugünkü günde köpmegine tileklerim turmuş kaçtı soğan. Indi köpmegine hıyallarım şilpereme kilip kovalgan bir. Familiyam da min akalsa Elenirse siliye almış şekilde. O benim özüm işitip bile turgan babam hatiresi. Ana bu isimni Kur'an'da iske alıngan yarım mifik kahraman Zülkarneyn hürmetine koşkanlardır. Şunun gibi batır bulsun degenlerdir. Lakin isim hocasından biter, isim koşuşu turunda kübrek sibilir. Babam turundaki məlumatın çıganağı elbette bu isim tugul. Minanın etiyim silahından sunar şikenim bile. Hem ağıl halkında saklanıp kalan bir rivayet var. Kuup kırdan getirgenler. Oranda azav bürü. Birinci su kalmadı. Sul kaldı. İkinci su kalmadı. Kuvvet aldı. Üçüncü su kalmadı. Atsız kaldı. Oranda argan bürü. Күзден күзге тырнап күшә канлы күзе. Ачулы. Кем?
İrler iske düşüre, ölüm kuşağında yatkan 70 yaşlık ovşunu. Kultuklap alıp çıgalar, yön jilenin kidirip, yabık bigirek. Bileginde kipken süyekti, tirip. Koratka oturtalar, küze bürü de varı. Jilenin sala, darmında, aşıgız kapkalarını. Jiller gine oynap kaldı, kart hem bürü ardından. Dağla buylatıp şabalar, yeneşelep bartından. Jiңilirek bulur, bürü, kırda, irkinde ölü. Sınkış bilen ırgıp şabu, sınkış bilen silteni. Tegerep gitti kart bürü. Salınıp düştü şufmar. İrler kilip karaganşı, kara at, üller otlar. Babamның minнән кеше bir икенче оныгы шигъри баллада иҗат итәргә җирлек биргән бу риваят. Бәлки мин эзли торган тәңгәллек, бердәмлек, бабаемның легендага әйләнгән үлеме һәм легендадан килгән исеме арасындагы. Борынгылар Зөлкарнәй дип бөек каһарман Александр Македонскийны атаганнар. Димәк, минем бабаем үз исеменә лаек булып чыга. Komka, koş! Kiyevin kile, kapkaş! Bu ay bik mümkünle his uygan. Hislenüden tigeli duymam. Tışkın yaktı daypere üzler. Kızның jibi de şul, nur, üzge. Kimler onda al yafrak kıya. Yakılgandır yayılış kıyaş. İren izleri bu. İjüler, kıyıla yazgı büşüler. Şumur çeşeginden isirip ikev yirgen idik kişkırın. Siyuge kup ömür yurattık. Kız bu yıl ömür yarısımın. Yarları şulda, suları giden. Yafrak düşten tuşelgen tüpke. Kongıraşıp yürü komkalar. Küpten aşık indi komkalar. Yıldızlar yanıp bitken, indi taң atadırlar. Ufuktan tibip şığa yaktadım, kök şatırga. Şıklamam küzlerinde, мәңгіге öpkeliysin. Şeşinde biz oynağın jilekli pişen isi. Yılama, yılatasın. Yılmayıp kala kıllım. Koytsam da, koytmasam da, min мәңгі senin kılım. Üllermin sağınıdan, matur kal yaratı, ey aziz yar, öpep kal, aşkına tulpar atım. Ufukta jeye kanat yaktı kış, altın kıyaş, tuğan yakzata kilir. Kalsamsın, kim tüya? Bugün çıkmasam yolga, kinet sın bulur tüsünü. Yol, ol, muğayın bizning jan yıklamasın için. Şu yolga qarab, uzak nersedir küter için. Bik de kadirli dışten, bir günni gider için. Yaprak sibip oynap, yaş koyunlar rəti. Kızgı günün koşkan şırayı, көз yaşlarına mütüyle. Bulutlarda kara duygular, ukmaşkan kibik bu yürek. Kıştırdaşıp ayak baskanda, sarı yaprak tügel, uykala. Hıccinisin, hıccin, kuvan, ukin, vakıtka, barıbır. Şöhret tahtında ayak büklep otur. Barıbır. Öryamada kile her gün. Si. Kim? Mene ol kişi vakitinin. Dulkın orta dulkın. Kile küme baştan ayak. Kile küme huzurununda.
Үз урыныңда гына үзең булып калыйм дисәң дә, гел мен дулкынга, мен әнә сорау булып кабарына яңа дулкын көн. Кичәге ул үткән инде. Син кем бүген? Иске өйнең караман ергәләреннән сипләнгән карамунча әле дә урынында тора. Астан 4, өстән 2 ергәсен алыштыргач, менә дигән көтәклек килеп чыкты. И ул карамунчаның тәмнәре. Тау башында ферма чишмәсеннән су ташыганда, ул карамунчаның пары бишмәт иченә тулыша башлый. Чананы тауга тартып менгәндә дә йөгерергә кирәк. Үсәм дисәң йөгер дип, алдан абый җилдерәтеп чаба. Тау төшкәндә чана бавы абый кулына күчә. Флягага атланып, мунча ишек төбенә килеп туктаганчы, яхшы атны куалап кайтам. Кара мичнең терсез казаны идәндә төзелешеп утырган ләгәннәр ниһаять су белән тула. Тәрәзәдән кирип, кырымга буялган урын изли-изли, йөдәгән тонык яктылык су исләренә куна башлый. Кисәүгәч, сыскы кылгы, купкан калай тас үзара нидер сөйләшеп ала. Борынны көл исе кытыклый. Казан эргәсендә ятып сөяккә әйләнгән сөйгәнне әтәйнең иске сыгым пычагы шатыр-шатыр телә башлый. Чырагачка ут теленә. Ут теле үрләгән сайын абыйның йөзе яктыра. Елмаю булып иреннәренә, күзләренә йылтыр балкыш куна. Бираздан дирләгән чырагач та абый да юкка чыга. Мунча ише тагын караңгыланып кала. Абыйның зур мич авызына билгә тиң тыгылып, утыннарга ут үрләткәнен кабат мич каршында калкыр да, кырымнан бәрхетләнгән стенага кызгылт кучак яктысы аның рәсемен ясап куяр. Мунча ташлары арасыннан 7 башлы аждаһа булып төтен күтәрелә. Мин буылып, идәнгә тәгәрәп төшә. Мүкәләп барып, сыкылаган мунча ишеген тиртәм. Киттереп төтенгә уралып абый да чыга. Күзләреннән яшь акса да, канәгать үзә. Кабында чәй эчкәч әзер булачак ди. Мин төннек янына киләм. Төннектән сузылып чыккан төтен иңемә ак сөлгесен сала. Беренче пар безнеке. Мунча чардагыннан кыштыр-кыштыр җитәкләшеп кайын себеркеләре төшә. Гөмбәзләп өелгән мунча ташлары сулый. Беренче чүмеч су салып та өлгерми. Зәңгәр рәшәле исне алып, төннектән тышка ургыла. Хәл алырга мунча алдына бергә чыгып кергәлибез. Утыргыч бызланып, миңа береккәнче абый яңа гына уйлап чыгарган әкиятен сөйли. Исмазар тимәдеме дип, инәй мунча тирәсен берничә кат урагач, әтәй килеп керә. Кайтасызмы юкмы? Кыршаңгы тайлар дип, безне мунчадан куып чыгара. Канәгатьсез генә җыена башлыйбыз. Нигә инде ашыктырырга? Бездән соң кемдә мунча кирип тормыйласа, мунча мичә алып киткән була. Ак мунчаны алма бакчасы уртасына салдылар. Кыш көне иркенләп карда аунарлык булсын диде абый. Мичне тимердән ясаттылар. Тамчы су да тәгәрәп китерлек итеп, идән астына тар җәйделәр. Бу малайларга ышаныч юк, монысы да ширетер диеп, әтәй аскы ниргәгә электр җылкычы сузды. Мәңгегә дип эшләнде ак мунча. Ә без үстек, таралдык. Яллар бергә туры килгәндә кара мунчаны искә алып, тимер мич урыныннан купканчы чабынган да булды. Алмагач төпләрендә карының сыңар карышында калдырмый аунаган да булды. Мунча алдында бал мичкәсе бушаганчы сөйләшеп утырган да булды. Ләкин бик аз. Бу мәңгелек мунча өчен. Ел фаҗигасына каршы кич, абый ак мунчага улымны күтәреп китте. Мөгаен бала чакта миңа сөйләгән әкиятләрен искә төшергәндер. Абыйны җирләп кайткач, мунча яктым. Пар салып та җылы үтмәгәч, ләүкә буйлап мичкә таба
Гадәттә абый чабына торган урынга бардым. Тетрәндергеч талкынлык. Баштан аяк куырып алды. Театрда актер болып эшлим. Драма сәрләре бара. Шәмси Султан да килеп карады, яшь чак. Проза әсәр яздым, криминал. Bir редакция кидереп бәрәм. Bir айдан килеп алам, bir 5-6 бите юк, bir кем укымаган. Тәмәке төреп тарткан кебек. Икенче редакциягә илтеп бәрәм. Шул хәл. Шуннан көннәрнең бер көне берәү әйтә, хәтерләмим, бәлкем Рахаил, бәлкем Ләис. Син нигә ди Рәис Даутовка криминал әсәреңне укытмыйсың? Мәдәм яхшы түгел. Аксакал бит. Bir шуңа укырга. Шалтыратам диләр апага. Рәдифти Рәис абыйым битте, баллиста ята ди, мәйтәм нәрсә булды? Юк, булай профилактика. Вот Горький парагының каршысында госпиталь бар, шунда ята. Киттем Рәис абый янына. Нәрсә булды, Рәдиф? Мәйтәм, булмады, хәл белергә килдем. Мәйтәм, менә бер ни язганым, детектив укып чыга алмасын микән? Калдыр Рәдифти, без проблем. Шуң белән үттин һәр шалтыратырга ялып җөрим. Яшь, ялчан, чөнки әтисез үстем, әтисез. Әтисез үскән балаларга ялчан була. Әтисез үскән шуна булды, ялчан булмасын. Юк, әти белән айырышып, мин шулай әби белән бабайда үстем. Шундан һәр шалтыратырга ялып җөрим, Рәис абыйга бер ай үткәч шалтыратам. Рәифти нишләп тәгъдә Фәиз сине эзли бит ди. Мәктәптә сәгәзли. Синең әсәрең чыгып ята, килеп гонорарын алсын әле. Рәдифкә әйт әле, Рәис абый дип әйт әле. Мәктәп әсәр чыкмаган ничек әле гонорар. Менә Фәиз шундый. Шуннан соң минем канга буялган алтыннар дигән криминал әсәр чыкты. Ул әсәр нәрсә турында? Ул Афганистан сугышы турында. Анда минем хәрби хезмәт, анда минем Богатырский кама тамагын яхшы белә. Богатырский Хасип дигән малай бар иде. Аңа спорт белән шөгыльләргә дә кирәкмиде. Ул бер сукса кешене үтерәде, көрәшсә сабак туйда бәрәде. Ләкин ул пропаганда анда белән кермәде. Аның хезмәте өченчесе бу ада бар иде минем Наил дигән Советлар Союзы героин алырга тиеш. Татар малай Наил. Соңыннан ул криминалга кереп бетте инде монда. Ленин орденын алып кайткан малайларның 3 әсәрне кушып мин шушы әсәрне язганым һәм аны Фәиз күтәреп чыкты сразу. Нәбирә хәтерлидер инде ул әсәрләрне, Нәбирән сүккән чакларда булды ул әсәрләрне. Һәм Фәиз миңа һәр вакыт Рәдиф яз, татарда бит чиста детектив әсәрләре язучы юк. Яздырып, яздыра торгач миннән 10-15 әсәр килеп чыкты. Минем театр өлкәсенә килеп кергәндә беренче укучым Масил Сәлимҗанов булса, драматургияда Разат Исәнбәт, Ризан Хәмид, Гали Хөсәенов, гаҗәеп шәхси, ул турыда онытырга ярамый кешеләрне. Әмма прозага килеп кергәндә Фәиз миннән прозаик ясаган кеше. Ул минем әсәрләрне үзе яздырып аладыр иде. Минем инде теге хәреф грамматикасы бик көчле түгел, артистлардан әйбәт көчле булмый. Фәиз бөтен хәреф хаталарын төзәтеп, минем криминал әсәрләрне төзәтеп чыгарган кеше. Һәм ул минем каршымда самавар куеп, ай кебек балкып каршы алган кеше кебек калды. Мин каядыр машина белән Аббас бу аякларына чыгып киттем. Барам машинада радионы җибәрдем, нинди хәбәрләр бар. Менә бүген фаҗигаличә Зөлкарнәй вафат булды дигәнләр. Мин машинаны туктатып җыладым. Biz şu şovlu yıllarda 90-80 yıllarda 90 yıllarda evvela gelip uzara oralaşıp yaşadık. Bizge şulay nasip buldu. Min eşteşim, şırdaşım, dostum Leys Sökenli'yle biraz günleşip, ona kızılıp yaşaydım. Ne için diyende onun Feyz gibi bilimli, eruditsiyeli, gaydimli abisi var. Benim de şunday Feyz gibi ağayım bulsaydı. Bana da şunday edebiyat turunda
şiiriyet turunda, umumen bizning halkımız, tariximiz turunda belki şaktan mına söyleymişken bulsa şunday yapayım. Dip ingil mine şunday kızığı. Üskenimni hatırlayayım, uğraşkanımı hatırlayayım diye istedim. Feyz bilen uğraşkanımda. Üsmer şakta şolay şırmada tüyeler uyup bitirgen bir defterge yoluqqan idim. Mehabbet şiirler idi onda. Olarni soğuştan soň oğulga qaytyp düşken Goyar yigit benim eti yazgan bolup çıktı. Elbette avulumuzun en şiver kızına yazgan o şiirini. Eniler yaşlıkta şolay şiver bulalar iş. Yaşlığında bir de şiir yazıp karılmagan kişini tabipka көрсөтөргө керек деген bir akıl iyesi. Yani andi kişi gayri gadeti bende. Benim eti gadeti kişi bulgan demek. Tabiplarga benim de yumuşum düşmedi. Şükür şiirler yazdım. Yandım, gidim, kızlar sildim. Bu şokum gadette yaşlık bile birge öte. Lakin menden uzmadı ol. Vakit elde şeyip ala, şiir bilen yuklarga yatam da, şiir bilen yukudan tura başlayayım. Şınlap da tabipka көрсөтөрлүк. Eti de tegi akıl iyesi de afu etsinler, gadeti kişi bulup bulmalı. Min göresin, gel şulay birer güzel geyinin sirli karışına, yeyse birer motor şiir yoluna, bar fani dünyanı alıştırırga ezir bulup, ömür işerimindir. Şairlerinin bir katlama kite. Kite olar bilen sizge kader yetimligin tıygan şiir söze dilen işerine tuğa hazır. Көңіл оша хатır defterimni, hislerimni kimdir kütö kibik. Көк yüzüne singen yoktu yüzler, ufuklara ağıp üte kibik. Cisimlerin varlığı olmamındır. Varsa da bir tüs, şiir tüsü. Көк yüzünde oşağınlar oynap, utlar balkı gider. Şağır kesi. Kimlergedir tarih buluyorsan. Kimlerdir ufuklara batıp birer. Bu katlamda suğarılgan ahen şirketke elip aytıp kirer. Rahmat. Feyz sorunda bugün mene ide dip seyircize anın ruhu mında bizden yanında beydi. Mene menin de işte yıllar gözlük giygen kişi Feyz hakkında seyirge шығарға жиғандағына ешкеде көрсеттім. Шартлап тик тұрғанда көзлік сынды. Соған көре бүгін көзліксіз сейім. Бұл көзлікті мен 90-шы жылдарда кие башлаған едім. Машина рөлі артына отырғаш, yolunu көре бітірмен деп қорқудан кие башлаған едім. Шундан бері мына кием. Фейз benim көзлік кигенді көрді де кіріп, енді бұнда шейділік екімізді кіріп, sen bu gözlükten salit ışığına giyersen bu tereze, gadi tereze piyalası bunun piyalası deyip geldi de bundan ben ettim, giyip kala Feyz giyip kaladı, kamçından da onun linzi ikenini görüp çaldım deydi. Feyz sana rahmet, bana ben bilmedim özümden gözlüksüz de yakşı görüyorum. Buna şuna ilandım. Gözlüksüz de görüyorum, bana bedin deydi. Bu gözlük değil, bu en güzel kısım. Şuna göre Allah'ın ruhu bundadır. Biz Feyz bilen 77 yılda tanıştık. Men mektep okuşusuydım, Feyz studentiydi. O vakitlerinde komediyede yaş yavuşlardan seminarını uzduraydı. Şunda çağırganlar idi bizni. Hem Feyz şunda şu seminardan sonra aralaşıp gittik. Mene tağın bir neçe yıldan bizim Başkıstan'dan bir kızıklı yaş şahit gelecek. Ol mene elde xatirdim bugün dey. Ol mene ağaçını şul kadar madroydu obrazda suretleyip sıkladım söylep turgan idi. Xatirdim. Şundan sonra bir neçe yıldan Başkıstan'dan ol yaş şahit geldi. Baksan ol Feyz'in bu tağanesi çamnada şahit reis zılkanına eken. İkinci mertebe Feyz'in tağında mene aralaşu 4. kursta okuğanda Yalqa jurnalında işe başladım. Bölmege gelip kelsem anda türde Feyz otura, belekegine bölme. Benim karşıda marhume şolay Feyze Müslüva, orada cennette olsun. Bir zatlı hanımı, nişke hakkında şaire idi. Hem Dikret yalında İlmir Zakirova. Mene
bik uzak demir bir meleke gelen bilmede birge oturup işledik. Feyiz'in o vakitlarda Xatirliğin Şamil Anak şiiriyatına aşık bolan vaktiydi. Ol mene 1000 yaş malayga, student malayga, anak şiiriyat turtlarına küveyttiler anayime. Ol ayakta ensiklopediya gibi ama min ömür boyu rahmetli buldum. Endi mene anlasam biz alımızdan sınırlı yıllarda koldaşlar, kollegalar bulduk. İkimiz de baş mahalli bulup işleyimiz. Men Dersede olsa işler olduğundan yaş vakitler Feyiz bilen kengeşeydim, ol bik tıplı akıllı fikirler edeydim ne yigitler almak yakışlar hatırlıyorsun mu? Anlarsan Feyiz'in külüğü ihlas idi. O rehatlerde bir neseden, rehatlerde şöyle bik uzak bir şeyine kilerdirganıydı. Bana bu kişinin iştoşlarına rahmet, Hısniyarda karta eken deyip uylamasından şu an kadar uzak silamayım. Lebek durumlar kırgayma. Kişinin iştoşlarına rahmet eytem. Feyiz'nin ruhu sinip dursun. Rahmet. Bize başlanan aldığında bir kitap tapşırır. Uyan kitap. Hani üstüne görmeye. Bir kitap arkaya verdi. Ben göz görmeyelim. Gözlerimle verdi. Şundan sonra çekin şeyler okunmayız. Bunda Feyiz'e başlanan 5-6 sayım var, 4 bayram var. Bir bayramı kapsırma mıydı? Yana bizde ilegi doğan yağıma kaytıp yolar, Feyiz'il kalmayın. Kayınlarga bu yıl kaygılı yıl. Kaygıranğa bu yıl kaygılı yıl. Doğan yağıma kaytıp yolar. Doğan yağıma kaytıp yolar, kayınlar bile kaygılı yıl. Kayınlar yolu, kaygılı yol. Doğan yağıma kayıtlı yağılan. Buruluş sayın. Karşıma çığa, üslubun salıp başların igen karanlık sayın. Buruluş sayın. Güvensiz kalıp gözlerin igen karanlık sayın. Küpte uzmanı milli elemde yeşillenip kaynağınlarına salkından desen, imenler isen, yalkından desen, isen bu tarafı isen, burungu yağlar bugünkü şahir. Yuh özgeresi, süs ceyesi imiş, süz ceyesi. Oyak üstte duruy, nigeli kırıyıp kaynlarına, ilezirlerinin kaytaralarını, avulata da, can aklığı kayınlata, sabah için tügül bizde kayın. Kayın apayı, kayın ağa, kayın ata. Buruluş sayın, ışılımı salıp başlarını yiyin, karanlık kayın. Kütelergine ilk kalıp kanını, sızgıra oklarını uzgan yavlarda timi kalkanını. İlek yıldızı tengri kalkanını. Hak mı, kat kabatladık. Etilgen sürüyor atılgan ok. Şahir yüreğine kadalgan ok. Kayınlarga bu yıl kaygılı yıl. Kaygıranga bu yıl kaygılı yıl. Tuğan yağıma kaytıp yığılan. Tuğan yağıma kaytıp yağılan. Kayınlar bile kaygılı yıl. Kayınlar yolu kaygılı yıl. Canın ağrını tapmadın şahir. Tuğan yağıma kaytıp yığılan. Tukayga ilke sokmak boyunda yaktı toğuşkan orun tavırlan. Etinin şu İdil'de baş muharrir bolup işleyen şoklары bizning yayla bilan üsken çağımız. Şuna göre bugünkü kişide tuğanlarını ko'rgan kebek. Yamadan şolbalashib qilib o'tgandir. Rahmet sizge. Arkaylamda, Marata'na, Barazan'a rahmet. Bek köngülü oldu. Elfi bizning zavqli kishiydi, bek tertibliydi, ko'rkam motor kishiydi, aqllıydı. Hem biz gilamardan o'rnak olibdik. Onlardan gana tugul, sizdan da o'rnak olibdik.
Çünkü ул шул редакцияда гына түгел, өйдә дә барыбызны җыйды. Һәрберегез кашаннарыбызда кунакта булган. Мин татар филологиясына укырга кергәч, миннән авылдан килгән курсташларым еш кына сорыйды. Син кайсы авылдан моны килдең? Шул татарча яхшы сөйләшкән. Сезне тыңладым да нәрсә турында уйладым. Әти исән булса, татар телен уяныр. Хәзер татар телен саклау бик авыр. Кызганычка каршы әти исән түгел. Менә ул исән булса, шул юнәлештә эшләргә, минемчә шулай. Безне чыннан да Ләйлә белән телне яратырга, татар кешесе булуыбыз белән горурланырга өйрәтте. Гел безгә тарих менә сөйләде, шигырьләр дә укый иде. Һәм кешелек чакта мин аңламыйдым, үсәтешкәч аңладым. Ул иң бөек шагыйрь Дәртмәнд дип әйтәбез безгә. Мәктәптә бит инде Тукай дип өйрәтәләр. Хәзер менә аның шигырьләрен яңадан укыганда геләсеңдә әти дә чын шагыйрь булган икән. Ул үзен алай шагыйрь дип санамайды, күбрәк тәнкыйтьче, мөхәррир дип санайды. Сезгә рәхмәт, әтине искә алган өчен, онытмаган өчен, шулай бергә җыелып алган өчен. Тәртип бозгач нәрсә кичәдәйләр булсызмы? Ул кисәтмәде ул. Кына куя иде. Ул караганнан соң без бетте тынайбыз. Юк, кемгә кирәк беләм. Иң куркынычы урыска кияүгә бирәм дигән. Әти үлер алдыннан без бер ел алдан яңа фатир алыштык. Зур фатир, 4 бүлмәле. Әтигә кабинет табылганда, шунда бикләнеп, озак кына борынын мышкылдатып яза иде ул. Ул нәрсә эшләсә дә, нәрсәне язарга уйласа да, нинди проект башларга, хәзер проект диләрме? Нинди проект башларга уйласа да, бик озак уйлап йөри. Үзеннән, иченнән уйлап йөри иде. Һәм шуңа күрә кичләрен шакып кына керә иде кабинетына, сорау булса. Әмма бер кичне аның диванына утырып, Татар җырлары дигән китапны алып, дүртәүләшеп, кич буе җыр җырлаган. Әни кием исенә төшерә, әти үзенә җырлап күрсәтә. Шул иң җылы хатира шулдыр. Һәрберегезгә җырамаса, исәнлек саулык телисем килә. Милләттәшләрем. Ömürler